Siapa ngok ado kawan kalam itu kena sapi di media betul ngar sahabat kekam presiden. Ndai itu kena video sih. Nadu sedang kena wujud nadu wujud nana nite tunggu kau sekretari yang i hapok ke asosiasi yang i. Yang utak do kat draft notice doni hai poroman meeting. Nite musuh i ulat dekat tulok untuk kerek mengenal ia ke asosiasi yang i. Mengkrek mon sawau dan itu dawan nyalunga wa kaman na wanu mi sakmat wa mandawel u haga artrik man meeting cem kerpot oto dale rumah ro kasai man meeting artrik dawel no u depen themi gino git kam tom general secretary de thungi do Boniface Mbay artrik bud hadin kata dapat tip so pa yemi to dawel thung le nga wel le nga ni ba member committee nilo transport batu ni lem tip woto tungo tu dui poro ngam uris tungo poro yo rai mem kam mem jam tungo yo po ngani ke senyangi deite manda be o mi usak mat li jon ci sen balang penduan nam ke senyangi nga gawi don yo bo man kacing dawa mentu lada dang lai lu dengan ke senyangi imbang siap penyur ke kam hijing itu unu kam betul ngato presiden juga yang kerja yang EJCT. Nah ikat kau mengati kesen EJCT to do ki transport doni dua hoku uele ka tu ka. Bagi perlu kitri truk support i ma kitri truk lagi ba bun dua abdam kam i kam transport ma i to ki pemba ye ki geriong ki. Bun kitri truk support i untuk kita membar ingin membar form ke asusun negara icem wa kumar der kompe kam ini cara kalaisen wipu transport tuang form ke asusun emi lingut ki kasih benar li paut kita manda de form ini ke asusun cemi wa ki nongkre bubun magin ka rachna ki ain rol itu wala de cem wonu transport ukre klaim di kot isla dato ka penalti niti da mandak form ka gani ka asusun cem waro ya debun gitu ka ukre ini ka mare form ga bud debun na ka tegoro longi dawan register lu goro wat hadis ka usul bun nagale paut poigi chak kan nyaw haut kan kirka ti gate nagilian kasi naran i em nyaw ko sen dong kang iem duli tang lingut tadi tang kat kau man ngati iden nyaut krek krek ka terus gawi ko salwo wa uni guna man kentho unga hakmat media woto nga wo mayar ka katel ko salwo ba nga wi nong elam wa kwa upumbai idon won ngir ka ngam kwa man wo mayar ka wa hikai yong i bukan pas itu yang ini bisa kemat kerek kagani kam transport cuma ini kam busuk untuk kam go kani jadi gibru yang ini bisa kemat ukrek kagani kam transport nganu lo itu dekartan dang step ketemi bayuna ini depo company tegosnya wa man iwa patau yang ngato umayar kan ndai sos nam terbu ukau sekretari bamu di sekretari tang tulap yusu imam duk no seniang dibeli kerkar bamu tang tulap pusai kono ini tidak duk itong ni si negeri yang ngagau presiden tua kecil itu kenang woyong tibu mestem luwi higa ladang ni utan mestem luwi sekemat mbang siap menduwi kekak negeri kesain balang hamju ya sok ketilangga hijing itu kami kamu le uni usket dari urim yongga transport ini mak hijing cemo itu ki eksekutif membaru kita vice president kita sekretari cemo waro membar to ki buru yang kesain balang yang JWF yang gahan vice president begitu begitu ki transport kejimur gas indak itu ni ucimi dapat oni dapat siap bagi kesain balang takam untuk ngal presiden yang ke transport dadap je dengan ada dapat sekali membarang transport dan kalian yang ngakau presiden yang ke transport
wadawa yung ni uskatri berim em kaum libu ya ga arsi yang ga ambulan yang i wato em basa ga tiang u apo lesi susi lan manbu po office I depan yo ga di kam kate kam ba okso ba u manuno kre ali mchwa the 12 register yang tu gari man de register tengah pak kamu sedili su ga register yang ga gina DTO okso ba u tu dadu ka ni ga si mu poi ga na ipor ini po susi le dem lali bu ga teman bang si ida plas kat kamu ya ka tasgami le ko si amu wa unus katri wa tum apo transport gurim wa de kentau nga wa nga sabe nakini artli se hai nagatega HSCT le bu de chabe nagatro kanar le da chabe kwa ka wi dale bu penche khmat poi ba hai por man kau presiden yang ketrok onar khat san snem so kau presiden yang ketrok onar hai por so dang kai wajia hai ke mut kat ka mo ngato wa mayar kha punche hai ni wa hai por kre kau presiden yang ketrok onar ya luti khang blok gi git kar hai to ko supply mu hai por wa lambi esakmat urkar borok kar company penalikin mu bani haka jing lalu tu yang cema bagi tu yang warok cak tak lada ke company lagi muka mi esa kemat pelung pelang lagi kena hud lagi kena awal le zaman melentir yo libe lagi ini kita kena wa yo kibru yang I uki kure hagini company hagi tai ki por boksok dengan ci apa conditioner kami tu yang ke kam supply buah tapo company. Hado wat kat nang lain uti nang tur bagi. Wat bukit iki saklu lem saliade. Hado bukit saklu kita air kar company ko lai tur litebo daki dalade yalde. Mandaki diki mi kecing kelam ni. Mi kecing kelam bagi he yang ki. Mi kecing kelam ko pak gi ngau thong ko sala. Aduh orang kia nga mabale mi kba ikba mi wan thi mi ke jumpa pete ong ki ke jingkba yang nga la de yo pai ba la de yo itri snong tri thau itri district supply mu nga ka te don ni ko ri mu kwa yo wi mu jai bro ni la dam ngamu khanai pi ti por hado kan ni la no dong jan ke company don ni wa ulai ki mu te na dami kita tempiak mi dami kita kaya bok ke kurang kaya bom na so kita karo lali tiado hadir te pernah sundar adu ki dikit saklu de to sundar tikiter to bulan mandu kre kamu nong lam yo kisai kan ni digi spa mut gibru yang ibu yo supply ukar mem du no lali tiad dadam dia kamu ni than ke kes ko ni no ke khang mo yong utu mo yong nabar hai por yo nga digi spa kari kem ni saluti pun tu lodi lali dai pun company menurut objection atau uyu percaya ngau ilam kemat percaya ga bumca wan ga mo na ba nang yo bim bajai bro kita ki kam ko de ble apa ba jan bicaru batai gi untuk kamu betau tu kena ngau sa be sing na waro sing nanut pupau kemat poi ba yo semon sulet ngau pa yele election nu yele no demi nga nile dia kan memang yele mbang singa pendap pertuya itu yo taman gitu yele tahadin ngate mandami ini tu ngada kere account transport dede register account transport hadin mada kere cisna arsdem cema watut ke kam rukom belai ke transport form no ka ni ke association manda form ga ni ke association hadin dede form ga ni ke association ban ki wo complain ngai te sabil gatte ngeli pra transport hab complain ki sanga president manda wan complain ki simno igara di komiti hawni company katte sabil uwi cubu sa ciklo sabil uhe do transport to sa demi diga kese le uite tangwa dei borong ka association diwe kre lang higi thiru boi bo chistap kadaga kalau dengan yang transport itu company apa list itu ni kabil hak clear
Dang do uwi company yo punyo kita kedak kasin waro ada banyak kan ni. Dei bor krek kam, di bor kejingan ti yo i kam gino la.